Voine march ni somni kumsang ni somni pali ni lai ni ani in zawai in chi baile vekule jela pian chamlom sak champa additional SP lalmal somanham tele athopui te chuan nimin ni som pakwa thlathum kumsang ni somni pali khan champa district jela anu wanga ommek pian cham anlom sak champa district jela tangmek nu pakhat chuan afapain enkol tutor anei lo wangin afapa hi jela Kawnpuiah no panghi nimin khana pian chamni in champa additional SP le athopui te chuan jail chunga anlom saka no pangpual hian cake siamin hlate an sakho nuwa additional SP hian no panghi cake ai tira pian cham anlom zo hian no pangle anu hi an room lama an kirle ngalani no pangte chunga hleilen lama case zali chuang no pangte chunga hleilen na thil dangtia no panglaka poi khoina case pokso case anti hi mizorama sha turom ve deu renga tunai kumli chungin chutiang case chu zali chuanga CID crime branch 10 an chinchia danin kumsangni somhne changa kumsangni somni pathum thleng khan mizorama pokso hmanga thubuai zialu hi zali somthum pakwa oma Pokso Protection of Children from Sexual Offence Act India ramin kumsangni sompania amangtana kumtling lote humna ta na dan siam ni in kumsom pariat noi lamte laka poi khoina thil chu he dan noi a hian rin lu ani Mizorama kumsangni somnia khan pokso case hi za som oma kumsangni somni pakhata za som pathum kumsangni somni pania somkwa pasari kumsangni somni pathuma za som pakwa oma Pongswa case po Mizorama atama tunhai kumli chungin police den case zapanga anziak luta CID crime branch 10 an chinchia danin kumsangni somnia khan Pongswa case somthum paruka oma kumsangni somni pakhata somni panga kumsangni somni pania som paruk kumsangni somni pathuma somni pariata omani Mihring ruhro ninge yeshiat chhuak thochani khan Kawnpui ram chung kutbul lui ruama Mihring ruhro ninge yeshiat hmuh ani Kawnpui police station atanga thudon danin ruhro hmuh te hi alui deuh to a luru malpui ru pani le ngal ru te bak hmuh ani lawa mipange meichia ani ti posha the ni lawa ruhro hmuh na hian tunge ni ti sha theina tur engthil ma hmuh tel ani lo bok ruhro charchung changa hian Kawnpui police station a UD case zaluni in forensic mithiam te indictorin aizola thontum ani zangna domna lato in chiat lote in chia sak Mizoram chunga National Highway 54 Kawnpui sial na tho in anche nei na suchia don wanga zangna domna lato anche nei in chia du lo tu te chu sarkarin anin athia sakthina zobok south cheng thupek zom lote in chu voin khan chia le ani sarkarin anche nei in chia na tur thupek eviction notice apek to danpui salwa in chia du lo Zobok South Cheng Silai Roliana Eflarinoma Pilal Denga Lalomale Mingthan Moy te chene in Chonimin Khan Thia Sak Ania Deputy Commissioner Lunglei District Ayo Ke Lalhimpuya Assistant Settlement Officer le Executive Magistrate te hovin in Hichia ani Zobok South Khuaah hian dan zom lo chen in panga chu thia alo ni to a naktuka in thia turangin Poisalo lui laram nga ka zobok not le lal engliani don khwate chene in thiale ani don bokani helicopter tuithunna mun khat chawa kum khata veibel chithum chuang hlo Mizorama helicopter tui fuel thunna mun khata chaw wangin fuel thun tora athlo kwalna a kum khata cheng veibel chithum chuang hlo ani thina sarkarin sumtam thamtak asen ral thin pumpel turin malak ani Advisor to Chief Minister Technical Engineer H. Ginzalalale, Ministry of Civil Aviation le Pawan Han Sautu te chu thotani khananin koma helicopter service a sarkar sumsen tamlutukti zia omani theidan turte an soi hawa Ginzalala chuan helicopter tuithunna chu lengpui airport a chawm thute mualpui helipad atanga lengpui panna a huntam takle somle pai senral tam thute soi Ginzalala chuan Mizoram helicopter service natan kumkhata darkar sangkhat za pek ani lain fuel thun tura thlokwalna kumkhata darkar zathum senralani thosoya sumle paya po sarkarin helicopter mannan darkar khata cheng singriat sang sari za panga sen thote hetatanga chutin fuel thun tura athlokwalna a noi zathum somthum pali singli sangriat zathum somni semralani thosoi he har satna sukyang turin helicopter refueling station chu
Mualpuia da Turin Ministry of Civil Aviation ho tu te asoipui to ti le permit an dil chuan an norem ti sakmai tur thon lo shil ti te soya heng amalang na te hi Chief Minister soipui thwai tum thu te asoyani Ministry of Civil Aviation le Pawa Han ho tu te point advisor to Chief Minister malak na chu tha an ti pui thu te an soya Mualpui helipata refueling station da ani ngei theinana atu le pianga malak pui anin huam thu an soibokani Oi thangpa group oi me in ralte din mun zirchian an rail Oi thangpa group oi me ro railing khom so nimin khan Kawnpuiah ne ni a group huam chunga ralte omek te din mun zirchian an rail Oi thangpa group oi me ro railing khom a hian oi me in ma alag na tur sang te rel ani a heng zinga hian ralte te din mun zirchian ni se ti te ruihlo do konga chakzo ka malak te ramsa le nungcha hum halnan silai walau takalek chhuak tamlutuk are theinana malak te anrela hengba ka hian sarkar khoithil an malak na turte po anrela ni group ro railing khomi zan in hian wantang in khom nein atriak dona central oime secretary chuan kumpuan honna neinga oi thangpa group oime huam chunga hian Kawnpui Bualpui hortoki zanlon khamrang le hortokia waime branch strang som pathumomin waime member sangrukza somni pathumanom mekane Manipur boina re theinan UN ain rolangai kokomi coordination committee on Manipur integrity kokomi thupuang tu khurai jam athoba chuan thariat chung boini na chenchil Manipur boina are theinan United Nation UN chuan enroll tura du thua soye Athobo hian 55th UN Human Rights Council session Geneva ani meka thu soin UN chuin rol turina du tho soya Manipur chunun phungpa ngaya omle theinan le remna le muana twantling om theinan UN chu mala turin ange na ni kokomi thupuang tu chuan an state choram dangmi ruihlo tol ruthin wangin achunga chengten antwar ni ina soya hemi ba ka hian sarkar lai pui chu mar chak seta mimal zalen na inra be sakna thleng chungchanga thukim changpuang chhuak turin angen bok athoba chuan an state in boina sang ani te chu ramdang sha turin a soilanga dan lawa lut anom ba ka sarkar phallo popi chi na mun tam taka omni ina soye AR in Technopal District a ral thuaman man Assam Rifles te chuan Technopal District a ral thuam mang tura in zirtir na mun ninge ya an sia chu an lu chua in dawnun chanjirna na ral thuaman man te chu an man saka Pengpalep Technopal District a village volunteer ten camp an siam thu an don chu bo zuin Assam Rifles ti han ma an lani AR10 camp an thlen hian mishing tuma mon nei lawa an local bo man nya rin ani ma seral thuam thu rok engamozat an man thunga hengzinga hian silai le amuba ka grenade launcher le IED te atela ral thuam man hi police station nai bera hlan chhonani CAA dan noya khwale tuini na deal mi noi thuma tanga noi nga vel an om arin om Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan an state chunga Citizenship Amendment Act CAA dan noya India khwale tuini na deal tu mi noi thuma tanga noi nga vel an omarin thua soye hengzinga tamber chu National Register of Citizens NRC siam tharatil velo anni arinom thua soibok Chief Minister Sarma hian NRC siam tharatil velo zinga Muslim noi sarile Hindu Bengali noi nga nom tho soya Hindu Bengali NRC lisa antel lo san soifia zuin Assam anron lu nuwa atamjok chu refugee camp ate hun an hmanga NRC lisa til tura le khapoi mo an thelu chu NRC state coordinator lui Pratik Hajela chuan alo no sakani ati Sarma hian Muslim le Hindu Bengali ba ka Assam leilung fa tingei po mi noi ni zet NRC lisa chuan an langlo ni ina soya chung zinga alang sar deu te chu das Gurkha le coach Rajbongs namte ania Chief Minister hian NRC tello Hindu Bengali te chuan India khwale tuini na chuan dilvek arin thu soin abak CAA dan noya dil ve thelo te chuan India dan pui noya inziak mangin khwale tuini na chuan dil theireng te asoibok Manipur Congress candidate in Silai hmanga beih tawk Lok Sabha in thlan nei tura Manipura Congress candidate Alfred Kangam Arthur chu TK Woodland Resort a meeting an nei na tur hmuna Silai hmanga beih ani a Arthur beih tu te hi tu tinge an ni ti hriat ani lawa Alfred Kangam Arthur hian liam tok lavina chhuak theilo ani
Manipur Pradesh Congress Committee MPCC President K Mega Chandra chuan thil thleng chu adem tak zeti soin hetiang thilawang hian an state chunga in thana dikle fel fai tak an nei rin har le ni na soi MPCC President chuan state sarkar chu theibik nei lawa dan le shai keng ko turin angena TK Woodland Resort thil thleng chu uluk taka chui chiana phut bok hemi ba ka hian mi malral thuam kol zongjong te chu in thlan ti buai thei zonga chet la lo turin angen bokani Alfred Kangam Arthur hi Ukrul constituency MLA Luini in Kumina Lok Sabha in thlan nei tura hian Congress ayo in Outer Manipur parliamentary constituency ading dona hebial hi tribal tana hau big bialani Khovel khopui borak bolho ber pahni na Guwahati Assam State khopui Guwahati chu World Air Quality Report IQ Erin kumsangni somni pathum chunga Khovela khopui Metropolitan City sang borak bolho ate na khopui borak bolho ber pahni na ni a Bengu Sarai Biharami chu Khovel khopui borak bolho berani Guwahati ya hian PM 2.5 chu kumkha chunga cho rualin 105.4 Laya sang ani ringa he World Health Organization WHO in ahim china asoi ain alet som chuangin a sang zokani khopui borak abol lo chan sang zinga ler thei khole in sakna hmuna tanga borak thalo pek chhuate cho chan langsar takani drugs manga in sumdon tanati chiat ve kantum Nagaland DGP Nagaland Director General of Police Rupin Sharma chuan police complex a thuthar the dar tu te komna a Nagaland chunga ruihlo do be puyan thlak chu a hlotling thokhat hle ti asoi Nagaland police te chuan ruihlo le akol tuan manzat puang zarin thlathum liam ta December ni khat kumsang ni somni pathuma tanga March ni som kumsang ni somni pali chung khan miza somni pani an man thu an tar langa hemi hun chung ve kya Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985 noya thubai somli pariatan ziat lut bok Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1988 PITNDPS Act 1988 mangin rinhel mi som pani chu an threng mek ti antar langtel bokani DGP Sharma chuan tam tham lowa kholaya ruilo zwa thin cho man chu an tumani lo thu soin ruilo manga hlom lian tak taka sumdong le anzom puite chui chwa chu tum te asoi drugs manga in sumdon to nahi ti chhat ve kan tumani ati Nagaland DGP hian China atanga kal Netherlands le Manipur kal tlanga Nagaland lu thin drugs network pakhat chu an chui chwa thuatar langa khovel ram sang sanga ruilo to ru thin te hian cryptocurrencies chu an mang tangkai ni na soibok Nagaland police hian mi puiten hena Madain apps kal tlanginemo police station nai birai mo ruilo manga sumdong an sha chu shizel turin angen Israel sipaiten Al Sifa Hospital anla Israel sipaite chuan thotan ni khan Gaza City ya damdoin lian ber Al Sifa Hospital anla a Hamas firfiak somni an thatbok Hamas an tha zinga hian high ranking commander fake mobo po atelani ti Hamas International Security Operation Directorate ho tu ani Israel Defense Force IDF in Tarlandanin hedam do in hi Hamas senior leader ten an mangti thuan don nuwa special force ten operation hi anneya hospital compound an lupoin achung lama tangin Hamas ho hian an loka pa anon kap live video footage po anda chhuakani Sifa hospital a firfiak somni te chuda bawani a rinhel dang te po thu zo fia me kan ni ti in an tarlang Al Sifa hi Israel Hamas in do thlen nuwa Gaza marlama healthcare facility man theitem te zingami ni a in thaulawa tlan chia civil mi tam takin tomhimnan an mangbok Israel sipaite han be puyan thlak ma hian damdo in chevela le khan thlaka Al Sifa le a chevela omte ta na himlawa in do na muna anom meka IDF in firfiak te mun ma ti cheturin be pui thlak don ani ti in Gaza Strip chimlam Al Awasi lama in sa sengturin an shia tirani Haiti gang in Kawnpui an be na Ruang sompani char anram sarkar rel na paithlatura Kawnpui obe tuma be mek tu Haiti an gang te chuan Haiti Kawnpui Port au Prince chona satakin an be chunzom zela totan ni khan Port au Prince daya Pisian Villa Ruang sompani charani
ruang charte hi ambulance mangalak anni a silai ka anni gang hi silai ne na che in khopui mun sang sang an beya thotan ni khan labu le toma sin tlang dung vela cheng te chu jing ni chwa ma bein khwa tang hian an nor chhuak ni hriat ani hengang te hian February ni somni pakwa khan khopui hi be tranin tan in an beya tanin na tang hian tang sang chuang zit an tlan chhuaka heminu hian Prime Minister Ariel Henry ban an phut thon soizuya azin bek na Kenya tanga lo le theilo nan airport thunun tumin an be to bokani Port-au-Prince Airport hi tundin muna manlowa kharmek alani bok Haiti ramboina wang hian UN baka US le Canada te chuan an embassy a thokte an la chuak to hloma US Department of State thupuang to Vedan Patel chuan Caribbean Community CARICOM in Haiti a thunei na in hlan chhona tur Transitional Council andin thoi be sei thu soi khovel ram sang sang te chuan Haiti a hian boruak tha omle wa theinan gangte bele tur hian Kenya ram kai roi sipai tir andu thon soi bokani Prime Minister Henry hian anram ro rel na thunei na in hlan chhonan Presidential Council din ani vele aban tur tho soi to a Mase Haitian gang te chuan he council a hian tuma tel lo turin vona ante chhuaka tel lui anom chuan indona chwa tur thuan soi Haiti a hian kumsang ni somni pakhata president Jovenel Noise tha ani nuwa boina alare lei theilawani Kim Jong Un kai shwaina hnuaya North Korea in rocket launcher enchin North Korea State Media Korean Central News Agency KCNA chuan anram hotupa Kim Jong Un kai shwaina in nuclear paitel thei rocket launcher enchin na an nei ti nimin khanan puang he thu an puan hian South Korea le Japan ten North Korea in aram thlang lama missile enchin na ania ninhi liam ta a antarlan choron nem hetani KCNA chuan an thupuan nim he nan thalak an tlang zartela thalak a hian rocket paruk an kap chhuak lai lang telani anral thuam enchin te hi South Korea khopui sol kap phatura dwana ni thu soin anram chen omle mel makum hlun South Korea vona thu an chak chhuak ngal bok Kim Jong Un chuan an rocket launcher enchin te chu anral thuam poimo takani thu soin South Korea ne na aning kara indona chhuak le ni poin sol khopui kap pha ani wangin sol chu ati chevek theidon ani ati South Korea Joint Chief of Staff JCS chuan nimin ve kha North Korea hian thalak an pho chu ai tam rocket an kap chhuak ni in a soivele tabokani Hamas leader lok tilum Hamas leader Marwan Issa chu Israeli airstrike wangin athiti in White House official Jake Sullivan chuan asoya Deputy Military Commander Issa hi nikum October ni sari tanga indona Kawnpui chan hnuwa Hamas mo senior leader nunna chan masaberani Palestinian group te Gaza thunun tu ti chuan athi chungchanga engma soi anla nei lo thung Israel media source ti chuan Issa chu Central Gaza a Karkalta a Nusayrat refugee camp Noya Tunnel complex beina athi antithung Hamas military wing Izzeddin al-Qassam Brigade's deputy commander ni in Israel midu berte zingami ni a European Union point terrorist blacklist zinga atel anibok Palestinian Itifada masaber khan Israel chuan manin kumnga lungina akhunga anua Itifada ni na kumsang ka zakwa somkwa pasari khan Palestinian authority te chuan an manle tabok Israel military te chuan Hamas senior leader te chu October ni sari no tangin antilhum nual to a Hamas political leader Saleh al-Arori po Beirut chimlama dehiye antilhum to bok Sullivan White House National Security Advisor chuan Hamas leader Lok Rual te chu Gaza a Hamas tunnel network chunga antom rin ani ber thua soi US chuan Israeli Hamas leader te mantuma azon nalama athlop tlat thu soin an phutok shemna an muturani atibok chuti rual chuan US President Joe Biden chuan Gaza a civilian te nunna chan tamlutuk chu angai mo thu soin Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu abyak thua soibok US President chuan Israel chu athlop tlat thu soin Hamas te noi botum na chu athlop tlatani ati rualin Israel chu Rafah city run lo turin angena achanber po Rafah chuan refugee magtadoi chuang anla omwangani Israelin Rafah run chuan poisoilo civilian tamzokin nunna anchan phanga humanitarian crisis to ruzok thengin Gaza buaina chu thukzoka kalin khovelin Israel komser pha theyani ti in US National Security Advisor chuan a soibok President chuan Prime Minister Netanyahu nena Hamas te noi chimi chu andu
thlan ve ni a ma se chumi ti tur chuan sustainable strategy ni angai ni ti in a shil ti in Silai van chuan a soi Biden a chuan Israel leader chu US in Rafah runa do lo em awangin Washington a soi hona ni turin senior interagency military intelligence le humanitarian official titil na a tir arem ti a soibok chu meeting ni ma chuan Israel chuan Rafah chu a beiri lawang ti in Silai van chuan a soibok Netanyahu point President Biden ne na soidun na an nei thu soin kan tumber chu Hamas te noi chimi ni a mitang te chan chwale Gaza chu Israel ta na hlom ni ngai to lo tura siam le humanitarian aid pe kaniti in a soibok khati zong khatun chumata na kanon ti chwale theite chu ni e